Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naibag na orasyon amin papagayam. Kablaawan da kay amin anaya tamang tartarabay iti drama tayo. Kat ita, adto iti pakasaritaan anapauluan. Nalaing akarpintero. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Amumatan, Jerome. Sika titalkak no may papan iti panagkarpentero. Tanalaing ka talaga. Thank you, ma'am. Pudnumat kat day. Tamok amin napasikot-sikot ti panagkarpentero. Aramidom tuman jay may sa abanyume. Wala, ma'am. Kano ka day? No ka ba alam? Urenton bigatan. Wala, ma'am. Kontrata ako. Manungay manan. Lalakalang para ka na kayo. 50 mil lang. Naginan. Kunaktupay ka. Nangina amin para kinukwana. Napauli magkamat, Jerome. Nangina kunak. Nalakanay dyan, ma'am. Si Tinta kumapay kidya. Kisaya mo ni ti 10,000 taramidamon. Ni mama, kisaya akong ti 2,000. 48 lang. Nangina latta. Isa nangina ata pintura, tilesak, designak. Kan amin na napagpapintas iti may sa aban niyo. Pagdalababaw, kan dadumapay. Nagngina tilandok, kan simintaw, kada darat, kan dadumapay. Ikam kadi iti shower na. Ay, sabali abayad dahi jay, ma'am. Kisayampay da jay, tarugya mo nintun bigat. Sige. 45 lang arudan, ma'am. Unay daytan kaka. Tawar mo tatawar na dyan niya. Iso nga ingin-nginak tumanan, ta sigurado at tumawar. Nagdadakkel pa'y nga ron, ti pa nagtaw-tawar na. Iso dakkelek mata ti patong na. Ilakam latan ta naglalakabag ti materialis na aramata minsan. Kanya naglalaka nga sa asawang may. Kan may sa, siyempre, sa amin taggatang iti material. Kan jay taktak kay, kan bandog ko. Makamo ka nga raw. Yung sukim may di discount am latan. Tunggalag paramit kanya, katawar-tawar. Natural na ita tinawaran. Uray si kantupay, agtawar kamay. Uray datan kaka. Amo matinsan min daw. Tsak kaya timang kontrata no basitlag. Mas dawak matkan ka No'y por diyam tagtrabaho kat nagbuntog ka. No kontrata kat nagpartak ka. That's life kunada insan. No di kag diskarte, awan na. Agriri damay no naginaunay. Saan mat ngagriri ni Doña Beatriz? Tawar-tawar lang. Oreg tawar. Basta na project mo. Awatam na tan. Unay ditang kaka. Sanumot Jane nalala makaduam, Jerome. Apay aya, ma'am. Buybuya at ti panagpalitada na. Agkay waris. Agkaray parsyak iti semento. Ha? Adadumat, di may waris. Ngam di dimkat iti diding. Unay daytan kaka. Bayan niyo, ma'am. Saan kunto na pagtrabahoan? Mga alak iti kasukat na. Nasaysayat pa'y. Ngam, di ka mangalalay ti kaskin kwa na. Agkakanat ti trabaho na. Ay, diyak kaya ti kasjay. Sige, ma'am. Pay padak analaing ti alak. Iti kasta. Perfect ti trabaho na. Ura datan kaka. Ay, blood mat general alam. Apay ayamanan, ma'am. Kap-apa na ti trabaho na. Pasano na ita? Numatinag jay ipalitada na. Sumanao iti dakas. Akas landa ka apa na. Ha? Naglokaon? Diyak kaya ti kasjay.
Managpupudot no saan na ama perfect ti trabaho na. Amangan paikit din no mapagpupudutan na ay saan ikatamda dyan. Mga lakalangan iti sa bali akadwam. Ha? O daydaytan kaka? Mga lakangamin, iti nalay nga katwam. Apay ngamin, nalagijay ngut katiliw tal alamat tumulong kan ka. Inainsan. Tri-trinig karudina tapno lumayng damag. Nasaysayat no, dagijay ti ala ka trabahador tapno makamirosak. Kuna kun kat, di mo man lakaya ito na maksayan ti kitang. Ura sino mata? Daytay adamot maliksab Saan la maliksab tiraramida minsan? No di kat umakop iti gamsuon. Apay ka apoy? Una daytan kaka. Si kantalaak no kayat mo mindaw. Mano, titid mo kanyak. Purdiya ka Mano nga raw ti purdiyak. Lima gasot? Una daytan kaka. Preso'y danggad. Ikanak iti 850. Tay sumat at talaga ti rate ko rejay. Isungar na di kalalaan ta nagngina ka. Ha? Oraya, nagpadatamat nga expert. Awan na, dakkel ti maksay iti kitak no kasta. Inton maminsaran nga alaan kain san min daw. Ha? Una ditan, haka. Anya ka di maranti parami diyo, ma'am. Jay may sa ako sinami. Manuday jay. Jay intudoyo kanya kidi na minsan. Wan, isuday jay taramidam. Wala, ma'am. Kadaw. Enton bigat. Amumutan kanyak. No da kayat ko ngay paramid, ensigida. Dahil tama, tinadlaw ko kada kayo, ma'am. Siguro, naginawan na kayo itikimat. Unay daytan kaka? Manungarod ti kontrata day jay. Kimat lang. Basit lang, ma'am. Sangkay bagam ti basit. Ngaminton imbagam ti presyo nagdakkelmat. Mano aya talaga? 60 latan para kada kayo. 80,000 kumadayay ka. Nagnginan. Unay daytan kaka? Nalakadayjayan, ma'am. Presyong suki kan amamaw. Awan sabsabalay. 80 dayjay ko nakmat. O sige man langan. Rogyan yon inton bigat. Unay daytan kaka. Ma'am, dila mabalin nga la kundi kagudo abayan. Awan pa'y latinarugrogyam. Agpabayad kan. Kasadulangan no kala at dakakinidnap. Di pa ikat agmulagat akon, anang taditi 30,000, takagudwama, di balbalyo. Sus, di mamot, iroromandak pa yamot. Saan to ang mapasamak na ita? Dala, 10,000 pa lang titid ko no kayat mo. Taday talaang tiada akash. Ulalitan ka ka. Nakaliksab ka mo na ninsan. Dakdakil ton ti alaakin ton maminsan. Tada planok talaan alugan. Pasalon, no tumawar tumanan ni Ma'am Beatrice. Sila na ita. Nayunap ton itikas taunay. Tauray baratan na, kumita aklata. Nasikap kamot kasinsin Jerome. Talaga nalaing ka, akarpintero. No, pakapoy-kapoy ka awan Jakmut kayat tikas tayo saan. Panang wais daytan. No, ginsisingpot ka ita panawain, awan Narigat mo't ti mangkundawain saan. Ta agpulo tanyaman asan nanaimbag. Negative kanto mo't. Depende ti pagnegatiban mo't insan. Alaan kantaon, iti dadya project ka. Isa di nakong kontraan, tagpada ta kumita. Itad ko ti pordiya, mga 850. Ta mabawik na dyan. Takil na dyan kontrata, ta agpatagdar ni Ma'am Beatrice iti pagtagilakpan na iti sentro. Kumita ka man nga roda na in San Jerome. Una netan kaka. Ngam tumawar to sigurado ni Ma'am Beatrice. Nakwinta kong dayta. Oray pa dakil itawar na ta, dakil tumati baga kakantidad. Napagisuntaw no tumawar manan. Managtawar man. Dakil ti ipatong ko insan. Taisuntaw ti tawar na na dyan.
Wais ka talaga insan. Unay daytan kaka. Ala akong gilugan bakit? Amang itid na iti sa bali. Sa pinagpintas na dyan. Kasla barbaro pa lang. Ngamkit di, second hand. Apay nga alaan. Kat kurang pa'y mat di kwartam. Maala ka pa man namang rugi no umay alawas. Kagudwa ti alaag ka ni Ma'am Beatrice. Inahin ko iji kwartata na kaduling. Manungay ti bagi miti dadya a project. 250,000. Kunak man no 80,000. Sa bali na dadya ah. Adungot ang arot ti kwarta ni Ma'am Beatrice. Ado talaga. Ngam no makitinawar kat pagparangan ng awan kwarta na. Isa namang tidak iti presyo. Kagudwa mo, tipatong na. Tauray tawaran na. Takal na tatiktak. Unay daytan, Jerome. Kinabakaw mo ter aramidam. Ikan kumun kontrata may radranod ka mo presi. Makamu ka man langan. Unay daytan kaka. Naalayo man gaya man dilugan ay bagbaga ni Insan Jerome. Ay na, apurado mo't amangala. Tadamot sa bali ngamin namang tawtawar. Mayat mayat. Kasla ka barbaro lang unay. Ngam second hand da jay. Sabagay nalaeng iti diskarte ni Insan Jerome. Jakla bibiyangan. Jak bibiyangan tanyaman a plano na tatalaga akong traek. Iso ang makamulatan ah. Dakil unay mo't ngamin ti kahit na mapankan ko na. Nga rod. Nubagbagaak, sabali mo ti pagawatan na. Iso bye-bye ak. Makamuntun ano niya ti resulta na. Pudno, ti ko nami pag. No bagbagaan kat sabali mo't ti pagawatan na. Nga rod. Iso ako nak, ang makaamunton no niya ti pagbanagan ti kasi nga style ni kasinsin mo bayaw. Unay daytan kaka. Kaano ka na amang rugi tayo, Ma'am Beatrice? San pa'y tanangin na unay. Ni, itaman pa, asan kayo tumawar? Awan, nangina. Tumawar kayo ngamin ah. Uray tumawarak, dakelata. Iso saan pa'y. Maamom tulatan no kaano. Anya, kasanwatan. Anya ti kasanungay bagbagam. Ay, ako, ma'am, awan. Maamok ko iti kabita na panahon, tapno saan ako nga umawat pa iti Sabalia Project. Umawat kalatay ti Sabalia Project, tayornungak pa'y. Nangina talaga, unay daytan kaka. Damag ko makababawi ni Ma'am Beatrice. Jak pa yung bagbagak ni San Jerome. Ang mga no atapan na nga ublagat. Ay kat, ang mga no talaga ang nagbabawin ah. Kat day ta tinarigat no dadum ah. Iso ang makaamulatan, tanalaing met, nalaeng a karpentero, nalaeng a dumiskarte, kan nalaing amang wise, paglaingan nan sa aminan. Nasawo yun antay. Iso paspasuro taklat tamot tan kan kuwana ah. Ay, maupay lakit din ay jay, no matras ni Ma'am Beatrice. Oo na, antay. Sa apay dinardaras nan, nga inala jay lugan nga bagbagana. Taim pa sigurado na, nga ikas na, into no may alawas. Ay, just kay, unay daytan kaka. Lupay-pay kamot, lakay. Talagang awanan, bakit? Kapilitan ng sublik tilugan. Anyangay nga rod. Dintumot kami timawar. Sigud kat agkaratawar. Naumamot nga tan ngagtaw-tawar ah. Di mo pa lang amin imbaga di husto a presyo. Kun nalaka a presyo. Anyangay ita. Napan iti sabali a kontraktor. Nalaklaka pa'y kun napimpintas pa'y kano ti aramid dayjay. Napindas mat ti aramid ko. Kay sumot. Nalaing ka mat. Nalaing ka a karpintero. Ngam, palpak ka ita. Aklo numlatan lakay. Kun agbalin aliksyon mo daytoy apan nakapaay mo. Bakit?
Lakay, saan pa anala daw ti amin, tapno baliwam ti style mo. Kan aklunum latan, nga adda ka nito ti pan nakapaay. Saan ka amaawanan iti namnama? Tadalat taday ta. Yakam mo, bakit? Ado pa'y matkit dit, agur uray at trabaho. Urayim laangan ano kaano manen. Tinapatag, kat kabailam abalbaliwan ti saan anasayat a desisyon ken ar-aramid. Oh, gusto akadela kay. Oy, bakit? Gusto ka? Unay daytan kaka. Nasaya at no maka-amiris ka, Jerome Pagayam. Tanong amirism, adda talaga bidot mo. Amin matkadde at tao katag bidot. Hanggang nagsaya at no maka-amiris ken agbalbaliw dagiti nagbidot. Ditan papagayam tinagdibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Nalaing akarpintero. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itingkay panang tarabay.